Danas vam predstavljamo traktor rezervisan samo za one najuspešnije voćare i vinogradare. Ovaj traktor je san svakog voćnjaka, a samo oni najbolji imaju tu čast da ovaj lepotan prolazi kroz njihove redove. U pitanju je voćarski traktor Deutz Fahr 5115 DF TTV. U Deutz Fahru predstavništvu za njega kažu da je to veliki traktor malih dimenzija, od milja prozvanog Veliša. Pokreće ga četvorocilindrični turbo intercooler Stage 5 motor od maksimalnih 116 konjskih snaga, koji uz boost može da isporuči neverovatnih 126 konjskih snaga. Ova snaga se prenosi na pogon preko bezstepene TTV transmisije, koja ovom traktoru isporučuje kontinualni prenos snage na točkove što omogućava kretanje u rasponu od 12 metara na sat pa sve do 40 km na sat. Kontinualni prenos snage omogućava da motor uvek radi na optimalnom broju obrtaja, bez obzira na brzinu kretanja. To sve rezultira manjom potrošnjom goriva, smanjenom bukom i vibracijama prilikom upravljanja mašinom, kao i dužim vekom trajanja motora. Ovaj traktor posjeduje aktivno ogibljenje na prednjoj osovini sa nezavisnim ogibljenjem svakog točka ponaosob. U zavisnosti od uslova u kojima mašina radi, sistem automatskog ogibljenja kontroliše amortizere u realnom vremenu i prilagođava njihov položaj položaju traktora i uslovima rada. Takođe, aktivno ogibljenje smanjuje vibracije i obezbeđuje miran rad mašine pri korišćenju priključaka na prednjim podiznim polugama. Sistem bočne stabilizacije prilagođava krutost ogubljenju, ugla upravljanja i brzini kretanja, to jest u krivini ogibljenje će biti više ukrućeno na spoljnim nego na unutrašnjem točku, što održava traktor u ravnoteži i smanjuje mogućnost prevrtanja, povećavajući tako sigurnost vozača. Automatsko aktiviranje prednjeg pogona i blokade prednjeg i zadnjeg diferencijala osiguravaju odlične vučne sposobnosti čak i na najzahtevnijim terenima. Kabina je priča za sebe, prostorna iznutra, a kompaktna spolja. Zaobljeni oblik kabine daje moderan izgled i izvanrednu preglednost iz pozicije vozača, a istovremeno je nežna prema vegetaciji pri prolasku kroz uske redove. Zahvaljujući kompaktnoj i nisko postavljenoj transmisiji, pod kabine je potpuno ravan, čineći ulazak i izlazak iz kabine mnogo lakšim, a upravljanje komfornije i udobnije, naročito za rukovaoce krupnije konstitucije. Pedala na stubu omogućava lako i brzo podešavanje upravljača kao i pomeranje prilikom izlaska iz kabine. Petoinčni monitor visoke rezolucije, pored prikaza videokamera, pokazuje sve potrebne informacije o radu traktora, a ukoliko se priključne mašine povežu preko ISOBUS priključka, moguće je kontrolisati i pratiti njihov rad na monitoru. Multifunkcionalni naslon za ruku integrisan sa sedištem vozača posjeduje ergonomski džojstik za kontrolu prednjih hidrauličnih izvoda, prednjih podiznih poluga kao i kontrolu brzine kretanja i razne programabilne funkcije kao što su promjena smera vožnje sa 3 programabilna dugmeta. Moderne priključne mašine u voćnjacima i vinogradima zahtevaju se veću hidrauličnu snagu, a zbog složenih radnih procesa zahtevaju i veći broj nezavisnih hidrauličkih izvoda. To za ovaj traktor ne predstavlja problem jer posjeduje ukupno 6 nezavisnih elektrohidrauličnih izvoda sa dvostrukim delovanjem, 2 duplirana i 2 slobodna povratna voda, podržana sa load sensing pumpom kapaciteta od 100 litara u minuti. Elektronsko kontrolisane zadnje poluge podižu čak 3800 kg, dok prednje poluge mogu da vladaju težinama do 1500 kg. Mašine kačene na prednje podizne poluge mogu se pokretati preko prednjeg priključnog vratila, koji potreban moment prenosi pri brzini od 1000 obrtaja u minuti, dok zadnje priključno vratilo može da radi u jednoj od 3 moguće brzine, od 540, 540 eko i 1000 obrtaja u minuti. Karakteristikama i mogućnostima koje su već postale standardi koje se podrazumevaju za traktore ove namene, kao što su vazdušno sedište, klima uređaj, MP3 radio, karbonski filteri, kabina sa nadpritiskom, elektrohidraulični reverzer, ovoga puta nismo pridavali značaj, jer se to moglo videti i na drugim Deutz Fahr modelima traktora.